guys, pinabidi ba langsung mana tahu mana yo di ekdom ha kapuri tap yo. Jadi pikir soalnya cuma cuma metik leng sam do be ki cuma. Nung bang kya minong akong sto la pa di am long ara yan di ke ju am thabi po pini am do bing mati. Abi ta puri am po. Bom de guys tamak lang man mo. Guys, na naman yo dai lang ko itam bom na yo. Ekdom jir po ben yo. Abi puri dam. Am minong ara lo guys ha guys. Ojo. Nhỏ rồi đi tan tan ơi guys nó mang kia long rồi đấy là do long rồi wow lang sao này trong được bên rồi mau kalau kan guys sampai ke lah dari sini lah ya mau siap habis entar lang bu एकदम habis dong lagi ya boh guys lang hal long lagi wah jo piu ya boh jo mau pulang kayak di okor ya itu habis bisa habis lu punya mau anu kan jo guys puri ini hasilnya habis puri jai ini ya guys itu minum suara sana ya habis karbi yang long putih di sana yang long aja mati एकदम habis tam ya minum guys yo dan kah sam top nih yo gini habis ada uang di kemetan nih sam top wah karat dengan habis yo karat sing deh hàng trong cái tịch thì nhớ qua tịch bom đó ba tao rồi hàng trong kuriam ada yang sang guys ekdom hampir berapa lagi saya mau bilang oh guys ini orang begini gitu ekdom hampir puri ayo guys एकदम पेड़ा एकदम hampir puri ini video bahasa na ekdom customer so kan tag guys napak lang panjiyo ekdom habis puri karat din bahari nam yo kaya lagi guys ini anak kosto pen lo like subscribe ya tinggi dan ya kosto tane punya video nih nanti yang kemana wah oh bhai sab kosto masih video nggak man antar lu lang stop lang kosto bhai adong yuk right kemah salah dah sana sana belum puri sabo tenang puri dah lah ya guys sama lạc xong rồi pop mana tahu mana hilang hilang ta guys
Chô, xì. Kia bố. Yes, nih tuh memang hadiah mana organisasi sih bang yo, ekdom yo, kayaknya ya, nah soar pak lo ke sih yo, ekdom oke ya deh lah, organisasi lo ya dapat lah lo guys, oke tinggal kamu cari jemput bang, ये भाई टेढ़ा पतिया कैसी ना हो पा बेरा ना क्या को कितम तुर को पला गाइस हम मेरे को स्पीड लग गया वो एकदम स्पीड लग गया स्पीड लग गया लॉन्ग स्पीड को लगा गई हो एकदम अभी करने लगा है अभी स्पीड लग गया